Sumagpacha kawsaypa allpa mama kapan. Imashinacha kapankichik mashiukuna tukuykunallata alliku makaspaka allipacha kapankichik. Ali shamushkakuna kanakupaychik Tuni Pampa llaktapa allpa mama rikuchi antakuman. Ñuka kapani Achil Karashka Rafael Pérez Angrango. Tuni Pampa llaktapa allpa mamapi kanakupanchik ñukanchik kawsaymanta yupaychashpa kankapa. Hatun punlla inti raymi chayashkamantapas yuyarishpa. Tuni Pampa llaktapa allpa mamaka sakiripan. Tuni Pampa llaktapi Cotacachi, Imbabura, mama llakta Ecuadorpi. Pactalla ukatinakupashunchik kay rikuykunapi yachaykunapi. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Tuni Pampa Llaktapa Alpa Mama TV, tierra comunitaria de Tunibamba. Estamos en vertiente de Tunibamba, que queda en la comunidad de Tunibamba del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura del Ecuador. Esperamos que nos acompañe en esta celebración Hatungpung ya integrarme. Tuni Pampa Llaktapak Ugyu Yako Mama Warmi raso mama pamanta pacha kay Yako Uka Chayamupang Rikupanchik jatas Hatung Rumi Kucha Kaypi Sumarja Armarishpa Yalina Pacha. Estamos en el vertiente Tunibamba. Este sitio es sagrado porque realiza baño ritual en la celebración de Hatungpung Integraime. Yupay chaykunami paktariripan Hatungpung Integraime kapashkamanta. Sinapacha warmiyukunapas hariyukunapas paktalla kapan kaypi sumak pacha alpa mamita muru kunata miskiruku kunata karashka kunata churashka nyakapan kayupay chaykunata paktachishpa kapankapa. Va a realizar la ceremonia ritual por el motivo la celebración Hatungpung Integraime. Compañero, compañera Kona, Tucuya Ali Samushka Kapaichi, miembros del Cabildo, capitán mayor, capitanes, Tucuya en general Ali Samushka Kapaichi. Más que todo, sean bienvenidos a la comunidad de Tunibamba, a este baño ritual que estamos celebrando el 21. Sean bienvenidos y vamos a comenzar con esta ceremonia. Kasna rikuchikunata ama chingachispa watan apashpa tukuya kabilunkunallata kasna kunata ama chingachispa ñukanchipa ceremonia nishka tushuykunapi alpa mamitata pagi nishpa alpa mamitata murgukunata fukuchishkamanta chay kushikuy tushuykuna tiyashkamanta kaykunata ñukanchika y ceremonia gopi yaku mamaguta pagi nishpa kallarirpanchi. Alpa mamita, ñukanchima murugukunata karashkamanta, hasta kata mi pagi ni pani. Murugukunata ñukanchipa alimentukuta karashkamanta, fukuchishkamanta, pagi nishpa. Kispichita mañani, shinallata, alpa mamita, ñukanchika hasta kata marimapa yachishpa kausanchi. Chaymanta kispichita mañanimi alpa mamita. Alpa mamita gutaka sarushpa imashamanbash imashalayamambash charipanchi pero shinapas kispichita mañashpa murugukunata ñukanchima fukuchishkamanta pagi ni pani. Yaku mamita shinallata ñukanchima kawsayta karashkamanta ñukanchima yakukuta karashpa tanto ñukanchik cuerpupa shinallata plantakukunapapash
Tukuyma yaku kutakarashkamanta mama kutakachi mashnata pagini tapas napaktanichu mashnata kishpichita mañaytapas napaktanichu mama kutakachi shinallata yaku kutakachamushpa murukuna fukunawkunatapas fukuchishpa ñukanchima mikunawkunatapas karawanki nishpa mañani inti taytiku ñukanchima kunuchishpa karashkamanta ñukanchita kalurtakushpa ñukanchita kaypi charishkamanta inti taytiku shinallata murukukuna fukunatapas mana inti taytikuta charishpaka ñukanchipa punlla kay illanami kanchi chay kaymanta paytapas hasta mi paginini ñukanchita shinapas hasta rupaykuna hasta llakikuna shamukpipas pero paykutaka paginishpa kashnawkunawan rikuchishpa michaskina kanchi shinaka wayra mamita ñukanchika mashnatami mapayachishpa kawsanchi shinakakpipas kishpichita mañashpa wayra mamita ñukanchima kawsayta karashkamanta ñukanchima murukukunata fukuchikunata charishkamanta ñukamanta ashtakata paginipani wayra mamita ima llakikunata charipipas ima manali yuyaykunata charipipas wayra mamita papay wayra mamita chay chikikuna imapas manali yuyaykunataka wayrapi kachashpa mushu ñukanchi ali yuyaykunawan sakiripashunchi nishpa mañani wayra mamita shinakashpa kachusku elemento ñukanchipa kawsayta kan alpa mama yaku alpa mamita ñukanchipa cuerpo illa kana karingachu yawar illa na kawsaringachu sama illa na kawsaringachu shinallata kaypi ninakupas ñukanchipa calorta kushpa kajun pay illa kana kawsaringachu chaymanta chusku kawsayta karashkamanta ñukanchima chaytaka ashtakata paginishpa misakirini shinaka kaypika paykukuna kaypi alpamama yakumama inditayta shinallata wayra paykukunami kaypika katigripan chasna kachu. El sol es un símbolo de vida, de luz y de calor. Cada mañana nos ilumina el sol, nos da un paso a seguir adelante. Kaykuna llawanpas ñukanchikpa raymikunata nishpa inti raymita rashpa kushichishpa tukuyllawkunallata muyurishpa tantanakupanchik arigu warmigu kuytakunapas wambrakunapas may usharishkawkama ñukanchik kumpashpa ña wata yalimushpa katimunchik kashpa runa kawsayta shinchichinkapa runalaya ama pinkaypa ladoman akllashka rikurinkapa ñukanchik siempre kaypi musicawkunawan takishpa mayupi kashpapas shinchilla rikuripanchik kushichinkapa harikuta warmikuta kashpapas chashnallata ñukapas convidapani ama ñukanchikpa kawsaykunata chinkachishunchik chaypa runa kanchik ninchik runa layata shinchichina kanchik ama ladoman ladyarishka aklllarishka llakilla purinakukta ama shinashunchik runa layaga shinchi tantanakushpa shuklla shunqu shuklla yawar kanchik ñukanchikpa kawsayta shinchichishpa katishunchik chayta nishpami ñukapas mayupi kashpapas usharishkawkamanga ñukapa tunukunawan kumpashpa runa costumbrekunata shinchiyachishpa katimunchik chaykuta nishpa kaypi shuk tunukuwan kushichishpa kankapa kaypi kapani.
vital y para el funcionamiento de los seres vivos y nos ayuda para la agricultura, para las plantas. La tierra igual nosotros podemos sembrar y asimismo cosechar los frutos y asimismo podemos nosotros llevar los frutos cosechando ahí sí, como dice, de la mata a la olla, podemos cosechar y comer y no estar con muchos químicos. Podemos nosotros mismos aquí en la tierra sembrar y cosechar. Suñi kunapi kapillar mi mama kotakachka. Paipama chayamunga pamunashpaka. Medianota apamushpa. Shinajata tunukunawa yaykumushka kachun nishpa minin. Na yangata shamushpa. Shu akin wasima yangata chaya rispa. Maipi kashpa shamupasha minga chiwa nishpa pshaykurinka. Pero ñangata chayashpa armashka tigrashka ka mana paipa kashu agradable ka kangachu mana kushui ka kangachu paipa mañi ka chaymi kan chay mandami kaykukunata kashinashpa paginishpa armanga pamunashpapas imaguta munashpa mañashpapas chaykutaka ñukanchika kaykuta kushichishpa paykumanpashi pagashpa ñukanchikpashi kimirishpa armashpapas tigrana kan hasta kushikuywa tushushpa muyushka kachun ama chu kaymanta kallarishka kipaka kay tushuykunapi ama makanakuykuna ñukanchik purakunallata shu makanakushpa llakikunama yaykushkaka ama kashka kachun tukuy shunkuwan mañashpa en paz y alinawkuta yuyashka kanakupashunchi tukuykunallata warmi kashpapish kusa machashka makanakupiqa na tranquilo karingachu kusa machashka maypipish llakikunata rikuchikupiqa na tranquilo karingachu shina kawpiqa tukuyllakukunallata aliguyalishka kachu mamakota kachi fuerzakuta karapanki y tukuylla tushushpa ali shunkuwa ali yuyaywa tushushpa muyushpa tukuchishka kachu kunanqa kay kallarigumanta kaña shinami katishpa rinqa. Mañita Japani, tunuguta tanto churo, tanto flauta, bailashpa kay bombagopi shinashkajipa, respectivo Raina Ukuna, ña pambashpa, paikunapa ofrenda ukunata inrigashpa, ña kutin paso a paso kallaringapa, kaygupi ashaguta bailashpa kallarishpa, chaymanta ña pambanga participangapa cada cual sitiopi compañero kuna. Chaygupi kapan, tunuguta favor tashpa aida wapaichi, chaygupi ashaguta muyushpa, ña kutin ña ñukanchika pamba imashingapa. Nos vamos al templo del sol y la luna. Inti taitapa kisa mamapa kuskamang regripanchi chaypi karaykunata paktachpaka pangapa. Vamos a entregar la ofrenda en el templo del sol y la luna.
Sinapacha, kingo nyanguta hawama ditskana kopang. Inkita itapa. Killa mamapa koskama. Chaypi. Karaykunata paktachishpa kapangapa. Sinapacha nyusta kuisao una kaypi paktasha kapang. Sinasata tuni pampasya patanyao pamapusha masi Gilberto Estrada nyao papi kapang. Are uchisakuna hatunguna kay sina nyang puri kunata pagtachpakan hupang kay tuni pampasakta pa hal pamamapi may pikingush papurina nyang guna tiapang setimikas na paktarin ako pang.